Así pininimeran jadi turun ledak Karbiangong Kim Teran tu Ali Racang KPA Honorable CM Banglorong ini itu Karbi Anglong Anglong itu mengnam pejetang Akiran kita partak Lameku itu hampir ini saya kata oh nih Karbiangong রাজনীতি ঘর জাম গুলো চলে আসে বলে অভিনয় করেছিল Masuk halu atui ini kan ইমান মানুষ আইছে কথা পাতি 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 sisi kelompok sisi alang li siam sarapan karbi pura pakwen manten penatui কোন রকম ফাট ফাট করে দিকে হ্যাঁ চেঞ্জ আমরা Saya tadi lupa honorable chairman Raju Kishore Thai tadi. बहुत पूरे से semua MSc आगे hai honorable Hexing को फाइल काम को alang li kata. Apen आप ले तुम ये कितने लांग dah Yang tiga ring mah ke hai honorable MSc. Boleh sir. Dan board chairman lah pen kaki lojali asong amit ubarim sapi kan sa hai itu. Apen ake hai Bida Singh Tero alang lita. Ini kelompok political secretary Hajar Bida Singh. Board chairman an filam nahi buat Rong Singh Tau Bida. Rong Singh Tau Bida. Apen Dilip Tero sports organizer alang lita board chairman. Dilip Tero board chairman selawat yang hai kado. Opong Katero ke hai. Opong do. Musimin. Ada Mahatma Gandhi Ho Chi Minh loh. Kalau Ho Chi Minh untuk Singona bangke. Most energetic, dynamic, sports organizer. Lapen Rajari Hinta luar kimi kepakan CM sa rating pe aso mosimot para kita. नहीं को कौन है हमारा फटमनिया और बाकी चल रहे हैं और आप से मैं mau cái đeo thì chắc là CM Bangalore Hemalong Lipan Karbi Anglong Press Club Diku Press Club Amaipu Mate Karbi Anglong Along ke Changklong Tok Bang Morsing Long Ha na chini ala yuris ke alang li ke Karbi Wachang le song da me konchun bang alang li menan Wachang li asong ke Japon lihat kali mereka hang orang mana mereka hang putih mulung ada lang kita kenal ke cara tu 1986 sampai ke nak pura long tapi nang kual kami alang li lahai ke tok ke lang long na tu sosial media long tapi alang li nana army pen alang li hang masih isi paper alang li chongku alang na macam lo solang tu tapi nang kual kami alang li non bang ke nang tu wai lo tu press club mai Asi Morsinong Farpini alangli my travel memories alangli mur bidek Bhomon Smriti Pakta paso alangli kupon alangli lipan tempat kupon alangli ladet kali non analangli tok bang arpu kaceklem taksil kebana alangli sia kitab alangli tok pon kapre-kapre ke nala tuncini lo Karbi Anglong mereka yang ngapur ke mualang kita lo Karbi Anglong rasiti itihah lapen Karbi Anglong political history English pendatang lo lapen Assamese pendatang langsung datang si alang li binana
kita balang li penan tok mon ba Karbi Anglong arar pan gi sia iset lapen ke Karbi Anglong lapen Assam lapen India pen tan kedam UPP experience ma UPP ali gitu ma la ang ton ala malang di isi ai diary asana lang li CBC alang li tai cetok voice alang li si kapeklang alang li my travel memories puisi books alang li kapeklang isi lagi laus lahai bangke hang da hong dam foreign na pik la bank politics man ne ko ni dam pikan 30 plus a country dam no politics na se ko sita lahai ni tame lahai so kamat ha kapang sik kami la so sang deng claim nang ji jo de momo da isi muili la so pure theben chi udet pen na phise te me arnam lang det pen na chen de momo da lahai hon dokok po along apre country along apre apil thelong ki juidam la so apur ki mo bang ki alang li la da ka lo thui long si tok jiu pe tak lo la si la so ni li anang bang pulong photke press club mai phu personal pharapan alang tok bang no personal phara ka hai pani ni aklong ben churu lo la son tha ta si la son Karbi Anglong hong ke da tu anta me la son ka pek lang ye pasini ta chuni ni lo tapi alang li lo la so asang deng ke deng pon thega pa alang li lo arnam da me kai ke da me pachara plu ga na tapi alang li an su se Karbi Anglong pen chen lo ang tan pen chen lo la pen ke ka pre dim da me alang li da pon la son da se ko son thot asang deng pe deng pon ga jia pan se li yang ra ni si ga arnam me ju be ang ti lo alang li la son sayang dengke Karbi Anglong non ki thur miau we tum pandai si ke than pon ka pachini isia sayang deng lo la asi ta ba ni ngat long na li khani juru pan pik la son da si ui ki me tum penan hong ke dam ko tu alai tum ta be la son ka chali on thek je pan ni chuni ri lo la pen ki ching si ang deng lo la je my travel memories pula so lo thui bang ke joka tok tilang mon Karbi Anglong ke jadi tu long lo bache ke tok ke rong bong terang or musir rong terang penceng lok mane sorry ti penceng lok dorong sing teron penceng lok long kap teron penceng lok pinana bang puang ke tu ke tok bang tu lo sita dia lang li hong ke dam pen Karbi Anglong pen ang tan ke dam pen akapre ga dim ki juidam la so alang li ki juidam la so purki mola ma puthak tok jir pen darphan kapachini ban ke kompik la bani avidat lang pusini li kachini jokta belang bon asalang li phan ke Karbi Anglong arat hoi pen ke lang Karbi Anglong penจะสร้างเรื่องนั้นKarbi itu mutan non wi meeting top tekan pegnosi mana itu non si kitab ketok ni hamam kali ni lap pang dak bon lo ke je Karbi Anglong to mas sponsor si han loan and pilo belong te CM relief fund pen nan kera bunje fund di kaita ka sik do la pen ki kera bunje fund da ni kamatha pon dolo la pen rabdun bom no tok bang te kanata khela la punai betul bor khela la ke na tum na machi lo la ke Assam long ke I League 3 kapatu dum long cheng ke la ke Karbi Anglong Morning Star support club pen aprang ko bozar da dun la ke direct hola tumke qualified chali la pen ke Guwahati hola da Guwahati club ta aprang dun lo la pen ke hoda Guwahati SP club ta dun lo hola tumunta me ke dun ba ke direct ra tumke ke nam sita non ba ke Karbi Anglong Morning Star ke la ke qualified la so aprang Northeast football championship to I League ki dun long je pha hola so long man se champion lo Karbi Anglong ke na tumra chini lo Karbi Anglong Morning Star football club ke nasi non man ke ile tu la I League 3 long hoa group do hala ho di me tangai lo tumi tangai pen ke Karbi Anglong Morning Star isisia agro long pen ke phone bang ni team ni player lo la team ni tu masi team cap non patu ko la patu pe non ni phaing ko yang ni pen si cheng mo la pen ke da Karbi Anglong
Karbi Kasa Stadium Karbi Anglong Sport Association nala so pathua klam long si ala tumta ki biji phanse la tumta kamatha pom non la second round apa lalu pulang qualified lu pulang tengke I league 2 pathu long po non ke li naring koi pen si cheng po ni phaing koi pen cheng po la cheng det pen api la tang lu pulang te ako I league 2 bang qualified po I league 2 yang se hajar lu pulang ta angke I league long pathu long po India ke top lo I league Indian Football Federation ke ala si recognize I league 1 ba non ban ke I league 3 lo I league 3 ban itu yang se hajar lu pulang ta I league 2 da I league 3 ke hayal lo qualified lo se ke podomati ke long pen hinini team po grupo long ban ke nang Manipur pen Karbi Anglong lah ini tim select lo la somo si cap do prasosia kono I league 2 aman pathu kono ni khai ko la I league 2 haidet pen na pilong te ke pa ke ko la ke final pathu la si sports anata Karbi Anglong ke pakrang do lo no ni nuda lo so dat Karbi Anglong lo so la ke all India team long se dudung lo la pen juda tame hat trick si mari mane gold hon pidung lo la son sa si North Eastern Bengal basketball tame Karbi Anglong pen si champion ho dat badminton tame Assam long ke dake Karbi Anglong pen si nuda so bang ke under 13 ala ke champion wan la son da si ya sports culture bang bom pen si isi pen si number ke paprang lo Semangat morning start kan ke support dum je kan ni rat mo ko tile ale Karbi Anglong ra tuman ke Karbi Anglong sia nong nam dupo ye la anu tin tame la ke sports a hin bang ke la ke party horom khai ji ko pin ko se to dare met hangan dimolong nang pathu pen ye met hanga tim do ala sa tim che pa hai je bang ya anu tin Karbi tum da hirjume pidu nai na na long pinang jate tum tame jeta I league long je number 1 I league long jeta recognize ye pan champion game je pan ge जो सेनाम के नाम ला योग चाली थक ला अरे मी दिन भाना के तक टिकटॉक के दिन खान खान नंग मिस हिंट मिसेस को प्लीज के na non ni uje bang ke non la son borsing long khara khai la son tong bang son thak thak se non uwe game ye tum tame la hai to on teron non uwe game ye tum la hai tum la ke si hirjir la hai la tum tok mom la son thak thak se non uwe game tum tame la hai dolo pulong te tok dolo pulong te la hai bang ke mo phi bang ke Karbi Anglong ai set ro ke ma asinon ki tumia we tum tame la hai kam bang asang ne ma klem na ya kinta pen Karbi Anglong to mas concept pen ke karna kerap na ye de to hin te kerap तो मोर विदेश भ्रमणर स्मृति बांसुगिता पिनी Karbi Anglong जन्म कौंसिल माके हाय लिराम रमहां अहिन पेन कुपोन लो आरो निलि गितो किताब लो लासो किताब पेना नि नन पाक सिरके पाके पाक निलि किताब तो कोन लो अपेन लासो किताब बांके इसी बाइलिंगुअल कुजिं लो इंग्लिश लापेन आसामीज ला अदो वे रीडर्स तुमता इसे कन्वीनियंस फांसी हिनिया लैंग्वेज ता लागा थापन थलो लासो किताब दर बांके 500 लापेन लासो किताब किपिंग के गुवाहाटी सिप्री नाम लो लापेन लासो किताब दा सेमेट के तोकपन अलाम थिबांग ला पुहेलो निली country cap bak foreign dam lo wo phichi tame Karbi Anglong ang bong la foreign ki ju dam adak pen ki long experience la madu karbita tok tipinang akitape la si ni matha tenge ni bak first lo la pen la so kitab dong ni foreign country long ni kupi lo experience lo la so experience ki share je fancy ni la so kitab to la pen foreign country long ni le theklam long lo la dak country tinda currency currency pima lapen driving side ili tum India ke driving side ke right side sida kidam nahi ka na sida Vietnam ke la just opposite gari driving side ke left sido lapen tuwar long bang right side sidam nahi Dubai da somsot sida South East Asian country an ke maximum ke ili tum India son sinon South East Asian country an ke ni kidam sikeong lo kidam de ke jasemet ke China lapen South Korea dam de lang ke lahai country long
country tin sidame currency ka prek driving side ta ka prek lapen hala dak kichu hai food cuisine food item anong tin si kichu ka prek Japanese tumbang ke berik tu beri aning dogde lapen masala aning dogde lapen sini aning dogde yo la son sia country tin ta kichu ta ka prek lapen a population ta ka prek lapen a culture ta ka prek lahai kabdu ko experience pangui si nili laso kitab tok kasi laso kitab purhilo pulutang te rata tun asapu bake knowledge longi ma pusin nili mata kasi nili bangso kitab ke tok pon ke paklang pon alam thegela hai Kasi la bangso kitab kitab dihina mo kepada nang jungjung kan ma mate nili jung pen ana dihina hin kom re masin nili pak ikoi bak si print lo mo pinang tundang nang serap dun tundang te kitab phai pabat pak pharusi pak pharuni pak suri si bak print pun dengan sila so kitab long bosa laso kitab hala roy dikari opposite hai matri bookstore tu long di so santen nang o limited je kitab kapuri ka pun dupilo kitab daga kitab dupilo ta na nang miso na bang ke sam kitab kan sam kitab ka pun di mata rawi kasi nang no limited man ani man dupilo dupilo dia alang litunta foreign ke kitab ge kadu ge phange do ke alang kali cita India angbong cita me hadi kafe adim juidam pulu tangte laso experience rat phansiar nahi pulu tangte kafe tunta knowledge long tum kidam thekhe dum tunta lasi nili puiji juningri ji je nogo ki juidam tum anta ami thang knowledge share nang ko এই কিতাপখন লিখিবলৈ আপুনি এটো ভাবিলে কেনে কৰে মই লগত প্ৰথমবাৰ দিয়েটো মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10টা কাণ্ট্ৰি মই ঘূৰিলোঁ কিন্তু কাৰ্মেঙত কোনো এজন লেখকে ভ্ৰমণ কাহিনীৰ ওপৰত কিতাপ লিখা ফৰেনত যোৱাত মানুহটো বহুত আছে কাৰ্মেঙত আমি হিচাপ কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ